Здорово! Сегодня утром мы поздравляем вас с этой прекрасной поездкой. Смотрите, снимайте мой глаз, снимайте мой глаз. Бачите, якою він п'є з цієї криниці води. По дорозі на Ушаччину, він і тут спиниться і буде відати, що тут спинялися поети, письменники. Він передавав, як Інес Буравкін сказав, він передав свою криницю. практично апошние листы. Лист дядьки Рыгора и лист Василя Быкова. Это сакавік 2003 года. Это листы, які ляцелі у Прагу. 23 сакавіка 2003. Дороженький братка Рыгорка.
Дзякуй табе за твае няўмоўчыя лісты, якія заўсёды з самай залатой пробы паэзіі. Калі Бог дасць, буду чытаць іх у шпіталі, куды бяру з сабою. Добра, што прыехаў Валюшак. Ён меў на ўвазе пісьменніка Валентина Тараса. Перагаварылі з ім усё і пра ўсіх, і трохі выпілі. Дужа шкада без цябе. А я заўтра збіраюся пад муж. Ну але што ж, як пісаў Твардовскі, славно мы пожили, водочки попили, будет уже за глаза. Как ни в чем не повинная, но нечеловечески страдающая мать за помощью и справедливостью. Вы, уделяющие столько заботы и любви нашей подрастающей молодежи, спасите и помилуйте моего сына. Клянусь вам, что он воспитан в любви и преданности к стране и партии. Мог ли он, ничего не знающий о старом мире, подозревать врага в своем отце? Он просто жил, радовался жизни, молодости. Верните же ему возможность жить. У гэтым годзе у нас вельмі цікавы экспанат, цікавы прадмет, якім карыстаўся сам Петрусь Васильевич Броўка, магчыма, яго жонка, якая дапамагала яму друкаваць. Вы, магчыма, ўжо недзе чулі, што Петрусь Васильевич Броўка ён любіў выкарыстоўваць звычайныя алоўкі і асадкі пры напісанні, пры стварэнні сваіх вершаў, сваіх твораў. Машынак у Броўкі было некалькі. Вось усе чулі пра знакамітую «Континенталь», такая фірма нямецкая была. Такія машынкі былі падараваны ўсім членам запіснікаў Беларусі. Вось, у тым ліку Петрусю Васильевичу Броўку. І у гэтым годзе у нас з'явілася і партатыўная маленькая «Континенталь» Кляйне. Thank you.